Povodom obeležavanja 1. decembra Svetskog dana borbe protiv side, novoosnovani odbor za internet i društvene mreže Opštinskog odbora Srpske napredne stranke Aleksandrovac organizovao je akciju deljenja edukativnog materijala. Svetski dan borbe protiv side ove godine u Srbiji je obeležen pod sloganom "Nijedan život izgubljen zbog side" sa ciljem promocije značaja pravovremenog testiranja na HIV. Vođeni ovom idejom, mladi aktivisti odbora za internet i društvene mreže Opštinskog odbora Srpske napredne stranke Aleksandrovac su učenicima osnovne škole Aca Aleksić i srednje škole Sveti Trifun podelili diskove sa videomaterijalom edukativnog karaktera. Odbor za internet i društvenu komunikaciju Opštinskog odbora Srpske napredne stranke Aleksandrovac je pripremio nešto malo edukativnog materijala za učenike srednje škole kao i osnovne škole koje smo podelili pre nekog vremena. Video materijal je prikupljen sa interneta. Želeli smo mladima da skrenemo pažnju šta je to u stvari AIDS, kako se može dobiti, kako se mogu zaraziti, koje su mere prevencije, kako se mogu zaštititi. To je to. Smatramo da je jako kratko, na neki sažet način, ali veoma korisnih informacija se nalazi na CD-u. Da li su učenici zainteresovani za ovakav sadržaj? Pa jesu, evo vidite kako smo mi to interesantno uradili, malo je slikovito i jesu, zanimljivo im je. Današnja akcija bila je ujedno i prva u organizaciji novoosnovanog odbora. Učenici pomenutih škola iskazali su zavidno interesovanje, te je tokom akcije podeljeno oko 100 diskova. Imamo nekoliko akcija tokom još ove godine. Pripremili smo i još smo u pripremi za akciju za Novu godinu. Smislit ćemo neku akciju i povodom Božića i božićnih praznika, znači i tu ćemo da uradimo neku akciju. Pojavljivat ćemo se, radit ćemo zajedno sa mladim ljudima. Odbor za internet i društvene mreže Opštinskog odbora Srpske napredne stranke Aleksandrovac, koji trenutno broji 5 članova, formiran je pre 10 dana sa ciljem da okupi grupu mladih ljudi koji su uz pomoć novih tehnologija spremni da na najbolji način predstave aktivnosti stranke na internetu i društvenim mrežama, a prema rečima članova, odbor je otvoren za saradnju i spreman da primi sve koji žele da svojim idejama i znanjem pomognu rad stranke.